Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berita ketan cibang di sami kitan cihan sepi apransip berita tepi pen arjuita. Meghalaya lapen Karbi Anglong ahoy atowar kaselamji along raikom sai khiatum keton kelang asai padu bom pensi sai ki klemna. Cek artu pen belendi arong adak kacileng atowar selam le bulote kewangji MLA kilik along BJP aphan vote pipe pu kacingkring. Ning ceparong kijui kelang piknik aporahut amreng adolong kahinodun kelang abang kavedet ajok kidam atu kisung. Mili blok pen farm pound sai kiklem tangka amang kahiman paplang rong ajok sai klem pamimidet pu usukatum akoy kipi. Nini aparman dipu joysing doloy along ASDC Ingdeng Cap General Conference samai kangni. Ahoy along PMGSY atowar kaselam bom along Meghalaya pen achomang atum Karbi Anglong arlo along anta nangkither ke habdun ke dokok ajoksi sai jokji raikom sai khi atum adung dodun nangkoklo Meghalaya West Karbi Anglong Jantia Hills lapen West Karbi Anglong ahoy along tapat pen khanduli atowar PMGSY amen pen towar kaselam bom along kedampang arni Meghalaya achomang atum pen kapasik sak dun mate Meghalaya ahawar pu kachip pu pen towar cyclem bang phu atumaphan kether ke hap kipidun si sai jokje patikuk dun ajok sai jokje si raikom sai khi abitung atum si keton kelang kipidun pen si towar kaselama sai klempon bomlo nilitum Newsfast apherang ke adim aklong along an birta kiribdam aporahut hadaga sai khi klembang phu atum pen ke jalin abang phu pen nangki thandun atengke pangthek thek thi achumang atum ke ther ki habdun chot kalisi non het jongta towar kapanai ruler wire ari anta rot PHC panahok tekang det pusi alang litum pen jongpon lapen honthe pon langhem phi pen onarson timung Newsfast Karbi Anglong non-chari bom BJP sorkar kimang pon det pi angkang along kidu rongso rongbot along anta Digital India paman pon edji pu alam chak kupuan si Digital India pu alam chak ateng pen kiman pon lo mate non kidu bom BJP sorkar atumke vote kerek ji aphan anchot to Digital India pu alam chak kipichot ma lapuson alam chak kachipichot ason si Nong 8 Hamren constituency arlo kedo check R2 pen belandi arong kacheleng atowar kahenu ahir kangtang rak ajoine gari motor pen chenglok munit atum anta chileng jiaphan sung pikhangjang hithi arni ke kaiketa motor gari wang bom pusitame non ke hithi kulat kedam anchot kalisi ke sokeun e kache ponji aphan 108 agari anta wangwesi kachar chong karbak pensi cheponang Anpar talabang so constituency along local MAC mate EM Mongol Singh Timung kerap nai lapen kacelang nai a constituency pu my meeting along kachipindak ke check R2 pen belandi arong kaceleng atowar kaheno ahir kangtang henlo EM Mongol Singh Timung ahin pen kerap nai ang theklo labang so atowar kaheno ahir kangtang ajoine keso keun e abang phubang phi atuma phan anta kachar chong pensi ke ponanglo Las labang so ajoine check R2 pen belandi arong araratum aning kepung ajoine non ke bang GMLA kilik aporo hot ke BJP party aphan vote pithek thepusi ningjerinti kachar chong masih ke pon li oh kopi arong iglo lah ho check R2 nal tuma konsensi MSC komat iglo Mongol Singh Timung alang li dak akirap thang tawe ma ave ni tuma BJP dodu nak ni ting han dalong ande letrin dalong ande thang dalong ande ni ting hadak towar langbung pen hajar pen non ningkreng apor si langbung do blon ko sonik lo dak hai ha pi dam no kan ta gari motor chileng on elo ke chileng ni pinin da gari wang da ke ha oh keso kyun eta ke char chong se ponang elo char chong se ponang le kwan ba khailo iklang ha hospital ban dak nal tum ha jeng khala kwan ba khailo iklang dak pa da pan nga hailo bing la ha kilometer an bag do ji kilometer ke bag do kawi oh alang li thang tanang lang le pin di nang lang le non hala kabung ban deuri tinali pi rasta na pi paputala ta alam se ninge chale nan da pusi do bom lo
non phong ta ko non non kiwang ji kili ka hutan ang tum la BJP an jog iklang ma jog je le la cái BJP thake jog je le Kheruni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong 9 number Amreng constituency angkangarlo tuar piki heno bangke pujok plotlo bon sitame hala bangke dampe oi pe pen dam bomlo bon sitame non picnic ke dam kewang apor hut Halloween pen kewang Amreng alang roya thak adolong ke heno dakke gari motor atom ke dam kewang bangke sungkrung binonglo lasi emisi rina terangpi ahema thengnosi PWD office asai kemta dolo bon sitame alangli Cuputong hai hedet loni mate apor tong cipiun idet loni pusi kacheleng aratutum ning cipati renti lasi nona mat jongsi semar ponpe pulo tangte muk arni sike therak dun mimi ji pusi tuwar kedam kewang atum ning jepon presido iman beya hoi ase gari hon yat mane ebar tio gorai ako bag mari nibo loga hoise eneka obostha dolongor mane মান পুরানা দলংখন সরকারে যে মই অনুরোধ কৰো সরকারক এইখনত অলপ মেৰামতি কৰিব লাগে এনেকা দলংটো আৰু অসমত নাই নেকি আপোনাৰ কি প্ৰাইস এটা আমি আহি আছৰ পৰা হেৰিত ফুকাত গৈছিলো আমি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু দলংখন দেখি নাই এনেকা লাগিছে যে নিপালে মানুহ অহা যোৱা নকৰে নেকি এনেকা লাগি আছে কিন্তু কিমান অহা যোৱা কৰা মানুহ আছে কিন্তু সরকারে এইটোতো এবাৰ চাব লাগিছিল মই অনুৰোধ কৰিছো সরকারক দলংখন যাতে সোনকালে কৰি দিব Kheruni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Pini Joysing Doloi Auditorium Hall along Ingdeng Cap ASDC General Conference Nini Aparman Mai Pikangni Ajaimek Atengsi Adap Apor ASDC Maipu Mate ex MLA Chandrakanta Terang Pensi Songalama Ingthorpon Lasoapi MLA Barim Hemsing Tiso Lapen CEM Barim Jotson Bay Atum Japon si Karlitang Atumaphan Chikimopadopon Labangso Ingdeng Cap Nini General Conference along ASDC Klembangpu Klembangpi Atum Chetongdun si bangso conference amay along ASDC asong koson si aprang ke ponthek jima bangso aphan mate song kapang tang thekji aphan si chethan chimumpon anparta articles 244A rat akimanga puthak lapen kebangji MLA kilik ahut banglam thulam dok pen manghudunde tetji aphanta radatum pen chethan chimumpon si mai pachunpon ASDC asong koson si nitum chepang tang ponang gima lapen kemat hak prong ideological koson unity ban thegima siga tak prong ban thegima lapen political unity koson unitum ban thegima non isu ngapor BJP kachari nikan proxy namdet penati Congress ason proxy Karbi Anglong lapen di mahasawarat Karbi autonomous state bangkenan clan federal basi jungjung nilitum akan ason proxy uthot ASDC aja kongpen baha chong hong lok lerat Metang ajak kong budak jajak pensi kate song rara kate song pensi peaceful and democratic kita tang asong si kute song pembangunan dengan Japor itame song si alliance dengan kita mengira Japor tapi alliance bangun itu all asa kan kapre asong dengan political party dan itu tumpang ke hang dulu depo kita la song bo itame polo bang suat tuar si itu dam nai mara so bang kan itu cingwai polo kasi cingwai jara pilot nang itu kata itu cingwai Diputen Pankaj Deka Newsfast Karbi Anglong Zero tolerance against corruption mate kechukanghu asai claim klepura lamchak GP ponon BJP sarkar atum kaning je thap asonsi nang mandet adhe ronggrup arlo block pen ki claim ki dampon kapaching thor asai do an amu kiwang ve side lapuson kaching thor asai ki claim ke dam amu kiwang ve nai block ke nilip development block setame isilo lapuson asai ki claim ke dam amu kiwang ve angthe ke block pen Borpung ahawar sarthi timung arong surihini rakrenar kepen crescer cap aningkan emrega scheme ateng pen farm pound mate langteng kasemar arona teng kalipin henlo laso alam arjulong si usuka dipuaro amaipu longsodar be ke japon pen adim an humri dam lo ka humri dam ahut ke thek dam long ateng ke bangso langteng ki hut mate kasemar arona teng kalipin masapso hutte proge fry pen anpara jata claim ke detlo pherangkia thengno usuka dipu aro amaipu longsodar be pen kaning je pon ke block along kaparlu alada pit langteng ki hudamen pen alada
claim nanya ateng pen hangna ta lang tum claim credit ason se theklong asi ini tu song pen kapacini kan tu manggil hello asi konsil kacari bom tu alang tum hala dak di premi chok che tuman dismepet melang tum tong sikot pen insani la pen hala so kam malong lem pa mini pusi tum pacini lasila so along adai kido blok asai khia tuma phan council pen chelon jot akang sai pipon bek nang ji pusi usuka di phuaro amai phu long so darbe pen ke hang padupon news text report Newsfast Karbi Anglong Lumbajang constituency angkang nom tu di Chithang polling station angkang chelang ti so arong amikar longki kramsa alangli ajerding plui pen kikang ake so kilong lok ajok cm tuliram rong hang along kirap katuhang impur me longki kramsa arta troxikep andolo ningkan hini andak dolo kikang ake so kilong lapen hospital Karbi aron anparta mondir along anta ke jelang adlo wanta ke so kini angtek abik lapen ke so kilang japhan biwo bha lapen chainong anta chapadoi adlo lasi keso kacelang japhan nangra bek pa kusi longki kramsa asoko babu kramsa pen herang kya thengno chethan anparta ningkimi abang kubang kerapji ningke hang do pulote 9476577985 along kahumri japhan chuningri lapen account number 3702932658 IFSC code SBI N 0005724 along Palepo Pusi Babu Kram Sapen tuning report. Saratum ho nilige niye sepu nilige akisar bang nige supi pining bening kan pli bakta ge dokai lo marening bom putahai sitani li cilang tek tedelo usuta pui pumvet abidia ve asuria ve bahem hormuji jata chuyor chulang elo lang ilap lo anke un edelo nge pining anke negi bat lok ta ge dutahai puyo yo ka tek pro e abo ve lo bia ve lo chuyor elo hem ta ve rita gi chudun le le ki du som ke chan theragre apo nang li tu mahin pen nilirap thegima ek dui paisa bak nilirap thegibon langso ke sal pangang thuria phan nilirap thegibon pusi na chunirilu non malong so phan beta ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beta kang tonpen nang chiri thulo. Karbi Anglong habar ke hat along Hidibonglong Mirbali arong along ingdeng pho rongker karklipon ing samjin pen pachun ponsi laso along rat amai pi ingni ponsi chorkli chophejo koson pensi ke paprang dun nangjima pulapen koson pensi ronggrup kapaphrang dun thekjima pu hei hui chethan jimom pon lapen pinila so mayalong kachetong dun alhui sarpo aman pen executive engineer Bikram Teron lapen VDC chairman Ganesh Inghi Thanbang Pi Sabita Ingleng P assistant IS officer Katharson Ingti lapen kaprek ar pugedo atum chetong dun bangso Hidibonglong Mirbali rongpli arong asaratum chetong dun si mayalong RDP dun lapen laso amai judet pen lunkan amalin ingpu ponsi kekan kacepati padopon than rongker rongaje ing samjin pen pachun pon hawar ki hat pen rupam hanse Newsfast Karbi Anglong Pinya beta langsi pajutlo domi thakme kardong.